ہاں جی سیکنڈ کال صوفی البراق انٹرنیشنل نظامات کلب پہلی ٹیم سیکنڈ کال جی جوڑو اور دوڑو جوڑ لو کلا چھوڑ لو ترا جوڑ لو کلا چھوڑ لو یا جی میں چھوڑنے نے چھوڑ لو جی آ گیا جی اوتا والے آئے جی زندہ باد اوتا والے زندہ باد شاباش شاباش آئے اتم والا کے 14 نمبر ہے گڈ سکور اتم گروپ ہے گجر سے نور چشم انعامات واسطے ٹھیک ہے جی چھٹی پوزیشن میاں بعد ویری گڈ ہے ٹیم پاس ہو گئی بچوں 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 چودھری خلیل صاحب میرا ٹیم آ گئی تیسری ٹیم وہ 14 ٹھیک ہے 14 فارغ ہو گئے افضال احمد چوہان چوری ناصر اقبال گجر آپ پکڑا والی چوری مختار احمد سیکر والی وہی ہے بڑی تکڑی ٹیم 18 نمبر شاہین ہے پہلی ٹیم چوری فیصل محمود نمبردار زندہ باد 1 2 3 نمبر 12 ہو گئی دوسری ٹیم سید فضل میرا شاہ سے بابا بانیہ شریف پاکستان سیال کوٹ ویری گائڈ ویل ڈن بہت اچھی ٹیم سید فضل میرا شاہ صاحب 1 2 3 12 نمبر ہے بھی لکھ لگی ہوگی 12 ہی ہے جی تیسری ٹیم چودھری جعفر اقبال ایم این اے حلقہ 106 ماشاءاللہ چودھری ظفر اقبال باپ کا نور جمال گھوڑا محبوب پیر گلاب حسین شاہ نیکو کارا گھوڑا شیش ناگ مار یعقوب خان جج ریڈانہ فیصل آباد گھوڑا شرارہ مار الطاف حسین جج فیصل آباد ٹیم آئی ویری گڈ جی بابکا جی زندہ باد شاباش 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 کریے کچھ کریے یہ دو نمبر کتنے لکھ رہے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے جی کیا بات ہے اور کپور ڈائمنڈ اور ہیرا کوئی گھوڑے کی تبدیلی نہیں سارے دس دو بھائی کوئی گھوڑے کی تبدیلی نہیں نو ہارس چینج جیڑا ادو ویسی وہ اگا ویسی ہاں جی امرے والے کی ٹیم بھائی جی 100 روپیہ دے کے مشہوری ساتھ نے مہنگائی کی بڑی گل آئی ہوں قانون لیگ ہے ہوں کام انہوں اوور ہے اچھا ٹھیک ہے رلے ملے کام ہے جی 8 نمبر خان عظمت اللہ خان نیازی صاحب موجود 20 روپے نام ٹیم آ گئی جی ڈائمنڈ کلب نور جمال گجر کنگ کلب چکوڑا ریڈی آئے تھے 4 نمبر کر گئے میاں توصیف احمد لونگو چودھری وسیم اقبال باپ کا چودھری شاہد اقبال باپ کا سٹوڈنٹ دی ٹیم سٹوڈنٹ دی ٹیم نہیں سٹوڈنٹ واسطے رعایت انج میرے خیال ہے کوئی ظفر باپ کے کلب نو رعایت مل رہی ہے جی آگے جی سٹوڈنٹ دی ٹیم واہ واہ جی باپ کا سامان زندہ باد شاباش شاباش بابر شاباش شاباش تالیاں ہے سٹوڈنٹ کیا بات ہے 14 نمبر اچھے سکور باپ کا صاحب بہت بہت مبارک مار ناصر علی خان سپرا مار اختر علی سپرا مار محمد نعیم سپرا سامنے چودھری اشرف یاد گوندل صاحب آپ کوٹ بلوچ انٹرنیشنل رائڈر آئیڈیل شرازی کلب دیامد سیکشن بائی سیکشن ہاں جی چودھری نامدار رحمت ماگنی صاحب کی ٹیم اچھا ہنیری موجود آگے چودھری نامدار رحمت ماگنی زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب پہلی پٹی پہ جی تھوڑے بھتیجے صاحب زندہ باد نمبر 10 نمبر سیکنڈ ٹیم خان برال مار امیر علی امرانا بہت اچھے میر اشفاق الحسن نمبردار 1 2 3 تالیاں ویری گڈ ہے جی کیا بات ہے بھائی ریل کلب والے ویل ڈن ٹائم
پابندی نال زندہ تمام ججز صاحبان کی طرف ریل کلب نو مبارکباد ٹائم کی پابندی دا نمبر 12 کلیئر ہوئے ریل کلب زندہ باد تیسری ٹیم شاباش کیا بات ہے ریل کلب والے بھائی زندہ باد باغنی صاحب مکلم خود موجود اچھے سپورٹس مین ہیں زندہ باد تالیاں یہ ہے زندہ بادی کیا بات ہے چودھری اعجاز چٹھا صاحب وزیر آباد گجرانوالہ باغنی صاحب کے کلب کے اچھے دورہ سے شاندار کامیابی تو مبلغ 1000 روپے حوصلہ افزائی سید مامک شبیر شاہ صاحب آپ کانگریس ساری ضلع گجرات گھوڑا شب فراق چودھری محمد اسلم نمبردار صاحب محمد چک چودھری طارق محمود نمبردار صاحب کی ٹیم کی کامیابی سے 500 روپے انعام 12 کر گئے خود کس طرح 12 نمبر چودھری شاہ نواز تارڑ صاحب آپ ستواں تارڑ آگے کیا بات ہے ریل کلب کیا بات ہے یہ ہے گیم بہت شاہباز ریل کلب زندہ باد 1 2 3 4 نمبر 12 کر کے 12 نمبر ہے یار اترا ٹنگی بہ دینا یار اترا ٹنگی بہ دینا کیا بات ہے ماشاءاللہ جی میں انہیں پہلوانی کی تھی نا تا صحت ہے جی ڈولا ڈولا دودھ پینا ادھا کلو مکھن کھانا جی ٹھیک چودھری افضل صاحب رئیس صاحب دمیان چودھری الداد نور چشم چودھری شہزاد کی کامیابی سے 500 روپے انعام چودھری شاکر مشتاق عمر چک جی دوڑو جناب عمر چک والے پلیز آگے آئے اور ریل کلب کیا بات ہے زندہ باد چودھری عمران طارق نمبردار صاحب کی ٹیم آخری ٹیم شاباش شاباش ہے چلو ٹھیک ہے جی چودھری عدنان طارق نمبردار صاحب آپ چک محمد چوک پہ کر دیں گے سٹار ایسے کلب 15واں نمبر جی 2 ہی ٹیم ہے ویلڈان چودھری نصر اللہ خان رجو کا کچا جمرہ فیصلہ آباد چوری رناق بہادر گجر صاحب کی طرف ریل کلب کی کامیابی 500 روپے چوری رناق بہادر گجر صاحب شکریہ جی 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 آگے جی مہر کی ٹیم عدنان طارق کیس علی مہر علی مہر لکھ رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قابل احترام چودھری ذوالفقار علی باغری صاحب اپنے ریل کلب سے دورہ کے مبلغ 1000 روپے حوصلہ افزائی شاباش سٹار حیدری کلب اور 6 نمبر ریل کلب دیا 8 ٹیماں دوڑیاں انہاں 9 منٹ صرف لائے جی 6 پاس ہوئی 2 آؤٹ ہوئی جی ویری گڈ اچھا رضا افریدی گروپ آیا جی افریدی گروپ روک لو روک لو روک لو روک لو ویل بریک نویں لیدر اگلا کلب دسو جی ٹیم اچھا پہنچ گئے ٹھیک ہے جی شاید افریدی گروپ ہے جی جنہوں نے تھوڑے نال میچ بنے آج سگوی ٹیم جی اور حاج راجہ نذیر پہلوان نظام آباد کلب کے تمام سوار چودھری ندیم خادم صاحب فرما رہے ہیں ریڈی آپ ہو جاؤ چودھری سخیدار عتیق مارا چودھری محمد آصف چار صاحب آپ چاڑا والا کیا بات ہے منیر احمد سائی آپ کا پیالہ سائیاں گھوڑا نصیب ظفر اقبال باپ کا زندہ باد پیر غلام شاہ جی کے عالم اچھا جائی سچی قابل احترام جناب چودھری قمر زمان کیرا صاحب سابقہ وفاقی منسٹر اور چودھری طارق زمان کیرا صاحب چودھری سخیدار اپنے مہمان اچھے دورہ کے مجھے 500 روپے چودھری یاسر مہدی چار چودھری قمر عباس چار اچھے جیسے میں خوش ہو کے مجھے 500 روپے انعام ہے ٹیم نمبر 12 جی پہلی اور دوسری کامیاب جانب نظام جناب چودھری نواب خان باقر صاحب اور سیٹ پہ تشریف جاؤ بھائی بھولا لے ہیلو بھائی بھولا لے ہیلو بھائی بھولا لے ہیلو کلاسیکل نظام آبادی دے ڈھول چھڑکنا گروپ کوئی اتفاق نہ لوگ
कोई एक एक नंबर के मुताबिक बच्चों ताकि तुम्हारा कोई पता लगे जी। इत्तेफाक निज़ाम करा पंजाब पाकिस्तान ये चौधरी रिजवान असलम चक पिंडी घोड़ा गुजराती बाबू चौधरी कमर जमान मियाना कोट घोड़ा शान मियाना कोट चौधरी अब्दुल अली चौधरी मोहसन अली मियाना कोट है पर रिकॉर्ड पे नंबर 12 यदा से बेग साहब घोड़ा फखरे खनी राजा मोहम्मद वारिस सुलहरिया रोडी आजाद कश्मीर घोड़ा महाराजा मोहम्मद यासिर अरफात घोड़ा मखियाना प्रिंस ये भी टीम पहली काल पे आई जी हुए लेकिन 8 नंबर आउट चौधरी खुरम शहजाद बैराम बेड़ा मिर्जा एहसन बेग कुआं घोड़ा सिकंदर इत्तेफाक जनाब हाजी मोहम्मद जमान साहब लता शरीफ भाई साहब की हाल है जनाब ठीक हो ना जी अच्छा 2 आ गए तीसरा ही आ गया चौथा वो भी आ गया अच्छा ठीक है 2 नंबर जी मलवाना साहब वेरी गुड चौधरी इरफान मलवाना साहब रईस साहब मलवाना बहुत खूब इफ्तिखार अहमद गुज्जर मरहूम और चेलिया वाला वाइस प्रेसिडेंट क्लब चौधरी अहमद खान गुजर और चेलिया वाला घोड़ा काला कालिया चौधरी तारिक जमान गुजर पसवाल घोड़ा यस माई डार्लिंग चौधरी मोहम्मद यार मेहदी गुजर घोड़ा सवेरा चौधरी खुदा यार मेहदी गुजर और चेलिया वाला घोड़ा मैराडोना मलवाना साहब हुण तक 3 टीमां फाइनल आईयां ने कुछ सवार इनका इस्तेमाल करनगे कुछ न दौड़नगे कुछ दौड़नगे अच्छा सारी रात दौड़नगे ठीक है जी दौड़ते रहेंगे टीम आई शाहीन क्लब की पहली टीम जिंदाबाद चिलियाने जिंदाबाद हाय 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 दूसरी टीम महिउद्दीन चौधरी हाशिम महिउद्दीन जिंदाबाद दोनों यंग राइडर मौजूद स्टूडेंट काशिम महिउद्दीन हाशिम महिउद्दीन जिंदाबाद चौधरी जियाउद्दीन साहब नूरे चशम और चौधरी रजा महिउद्दीन साहब नूरे चशम चौधरी हाशिम महिउद्दीन चौधरी वलैद खान गुजर चेयरमैन साहब आप मोदी हमारा जरा तशरीफ लाओ जी चेयरमैन साहब जिंदाबाद चौधरी माजिद फरूक गुजर साहब की टीम आई जी जिंदाबाद जी गुजर जी शाह तालिया नंबर 14 हो गया जी फुल सपोर्ट अच्छा 2 नंबर कम अच्छी कामयाबी चौधरी वलैद खान गुजर चेयरमैन साहब मास्टर अब्दुल्ला वाला अच्छा ठीक जी जिया सोनी साहब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब डीसी कोले वाले जिंदाबाद चौधरी माजिद फरूक साहब की टीम की कामयाबी पे माशाअल्लाह मुबलिक 2000 रुपये हौसला अफजाई चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर कोटला सारा खान भाई ये छोटे बच्चे बैठ जाओ हेलो छोटे आए यार बैठ जाओ ना यारा हाजी फरज साहब रात वाला कोई नहीं रोल होता टेंशन नहीं लेनी राती गेमां चलदियां रहदियां ने चौधरी मोहम्मद अरशद चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर से प्लीज आ जाओ ना प्लीज मिर्जा इनाम साहब की तरफों मेला इंतजामिया के अच्छे इंतजाम से खुश होकर मुबलिक 500 रुपये हौसला अफजाई मिर्जा इनाम साहब बहुत शुक्रिया है टीम आउट हो गई 8 नंबर का जी टीम नंबर 4